Kami na ito. Mabuhat kami. Kami na marludok. Doon oras bil. Siyang iya magpulano naman. Libar mo rin ni Amang Baukor. Pulano naman Panginoon. At kami ang kitutuhani. Narong kami. O gutong dong-dong muna ito kami. Iman alaman namin akon. Hirangku do parumaimu. Goruku. Kami na ito. Pulano. Saya yang iya begitu. Lo pitang kita sudah. Kita. Berboro marga Arbele no udah diri nak pripay ta kalau pitang atuduan ni tujolo no naman ni amang bawon saya dia begitu di jaro tuan tamyang tak saya marura perbuat nomor sowa to dibayar bang tuan matangan nak tidak sida helaku do tu baruku anakku do tu baru main muna Matutu. dari dia beri kita amang ai bason do pajang ni umum terlubo itu edak kon edak roh kami sana hula-hula muna na poso pero kamu juga kami edak Rekam. asa pajang umur ni edak kon una para sudah edak pikiri kamu asa baga-baga nabi asa tamu-tamu nabi amang bawo kamu be ngapuas be edakku lao pa aro-aro amang bawor biga minggu diurus-urus samu jadi panggil aku edakku asa pajang umur muna sehat tamuna bolo sehat tamu do pajang umur muna edakku yang aku tahu pe saya mahasida mangulau-ulau nasida rupari dina mangalulimo lusida rupahat nasida manglopitanga mahita tutuhani asa dileyan dihita tujuan edakku apa beruhan siang iya madudu dilihat Tuhan pangiluhan tak nabudari mangino mangedek kamu na kamu sudah marga berdere tuhula-hula na poso kuda diri na ibaw ham sudah siraja luan neson cengi majaro Tuhan itu kami anta ripai itu Tuhan mangalopitakan baru nama parkue mon helak kodo borukon anak munaun baru main munaun tujuh luanon ini dari kona mangbawkon jadi panggil aku edakku baca umurmu sehat to wala sehat to edakku sehat mau nak kaya anak ko tahun mga lulingol si Gano Pari surat yamang Gado tanggal. do baruku iko kamu rumah bae sehat edakko doho pajang umurna doho beret kuda dua si Joshua do si dia bisa ditahin si Biuti awal do huwoto anak luar negeri jadi panggil aku tuh kamu dos marohamuna tudoro tudaruan dina mga luningol si Gano Pari asa pajang umur ni edakko asa semangat edakko ilihat Tuhan bapak jadi umur doho rejeki itu ino tujuruanon doho tape tapi aku kamu amang edakku akaberekku baruku asa pajang umurmu asa sehat tau asa boy hamu mature-ture hami akageleng muna Matutu. mulia kita udong kon kita nalo nadi budari Tao iman Panginoon muna pertanyaan salima dua Roro suku-sukunya tu raja di hutan dia lusia laki tinggal mulia tema bolo adong do hatani hasukuto pardele tao macalo pahina amang malopitana tutuhani asa maruna kapal kue not kedua hela kodo buntong Matutu pasok Tuhan. parumay mo tujuluanon mulia tema di Tuhan mulia tema di kita dari nalolo dilihat dari amang Tol Gale. boy amu do mga tulong manangaw Boy na ako nung muna. Boy na katawa mo muna. Boy. bebe no kumamang ko si Dr. Tuhela Olo. bere kedua Olo. jadi bolo ka kunarok bay dambana alang magdala dong lo sorong Olo. iman dong harapin mga yakon ni manang nasogor dia amang bon Jadi master terai. Olo.
Bigyan mo Aulo. 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 Gabi na dyan. Hindi haroro muna itong lasing ito harami. Iparsahan muna ng kilawan na mo itong kamera dyan ito muro muna. Nung atakas yung jalan hangat na gawin na rin kasi kamo. Perjodoh malaki boros pindo dengan nama lugu. Pirpong kita boleh berpacaran. Pirma doktor dinami luju-luju nang kapal melawan. Semua may nama lugu. Mas berdua perlu bersibor. Amat terlibat taro nak tutu sila tua. Hora satong kami raja di pamuro muna di pamuro. Martabada bakal sirohan kami karena nauli na rin na penasa muna nakin tangyang muna nang somoni ulos silang rabu. Ulos takin naho kinasa muna lasrami ya madong gabi kajang berita kami berita horas kami terlubima di helamuna di helamuna di burunguna lima yang nak kena biro permanani martabada kaki lasrami nakin berita katanian do jelik muna teman tanah bertuari wata marhidi ulos holong mengarah untuk holong nakin di hamuna kita na maruluguro na dyan ni lasrami kaya matutu marhidi kaholong lang pinasa muna somoni manakin ya katanian na pagdaw mo na tamat na marudo pa lehok Tuhan may tutulok ka rin naman ito ihagadiyon di lasuluha yan ang doon para may namin lasuluhan alanin raja namin di lasuluhan namin nang pinasahan muna agya madudulog Tuhan ta ilok na tuwa bago na marhato na diya gata durian oras sumanat itong naman jalo tuganda naman diya muna hulo namin na mga liyan alanin raja namin manaksondi ka na diya ron namin lang ang dapat ang muna sompa namin Tuhan muna ulan namin maulutok na ng kwarsa ni Sapulu dalam namin doro kan ni Raja nomor sompa seperti malas marohan ni Raja itu aja ni mulai manita sultan asaborat kita lau mano to Raja ni hulolata ima hulolo na poso par musin namin kalau kami yang malu namin mereka memang musim kan aku martusi
Baik kursi kami hasangan tandai ilmu itu. Kami Raja Nami Ima sesima tuan iboru marga seturi Kami pun Mardikas mewang boru iman di pasar tuan ni bulan-bulan nami manang tulang nami salah lima Raja Nami tungsonope di haroro nami Raja Nami lasma rohamuna sawatit arong siror nami Raja Nami Gabe tu ima atulang nami atulang kebutuhan itu nabajo ibagas rohami molo berujung sana ama sebagai setonga-tongan ni keluarga ta masak durita alai na tulang napos durak mer na tulang leku basa tomuru siri orsomi tutuat anong tumat na berdua di mata asai mana mengapuan ngapun do namadungani natulang tujulan nyaron ima siro nabi sakami natulang jadi sebenarnya dia ngomong di buru nami sono kami inang sesma dua di buru tu sono beneng aro nami baru baru minta itu tata saparangina Oh, jadi dalam perangin itu semua ni biar orang nami las maruang mulai nang dah betul. soalnya mari yang tulang nami iso narong doi babunga kami tumpak bangurupio dalan nami lalu marsoba tuamu Raja Nami wati susadiaon las maro hamuna aro kata rinda tujuan nama dok sititi si goppa kolang pengarau na wati susadia tumpak bangurupio sak kami si matuan iguru tuan tari batama namang gudi pasu-pasu neng pasado tumpak bangurupio mahami tula-ula nami marka berdiri capek mak capek beda mana obat sih bisa alam buat Tuhan baru ini ngoluku rasa terlebih sariama agana Tuhan mau saya rajuman sudah dengan basah jarwa Tuhan saya asmarwa jarwa Tuhan saya asmarwa nasohe Rubi di basari tuan ni tulang nanyong odi susaja tulang lasmaro hamuna majalo asa dohon si hatan istitua seperti si gopa golang pengarau na odi susaja tulang tua tadi batama namang gogi pas Sinadun guru bakas dulu kami nak pinani guru pakai namanya lima naruh tuira nakin naruh harus kiro harus kamu gak kerja di pemburunan di sini anak ini dia rumah tak kasih makin daun di pasar kamu nak ina pemburu Tuhan las dong kami nak majalu nak kena sangat naik untuk soalnya penaknya nih nang kami lawan dapat kamu raja di pemburunan jalur kami itu tuh bahwa nawar hal tuh mana dia jaga dulu dia orang semangat ke pulau mulu nama jalur soalnya mah dia mau orang burunan dengan anaknya soalnya berarti untuk soalnya penakin anon dia orang aneh soalnya lebih ang burunan las baru mana deh jalan dong nonton sepasang nami soalnya sipil matobi mana urus sudah jangkaku alai panggilan kami mau untuk servenon mana kasahatan nade hidup tua pun ada kuli dulu di tabungan tuk sana peno kasahatan anakin sudah kamu naung dapotan nade soalnya mana panggilan nami ini asa borhat kita asa tersabi-sabi raja di pemurut na borhat kita abang permisi kami ala nama borhat kami kalau mana lebih raja di pemurut nami baik kamu mah kundangan aku partisi
abiso Argoyo na algoyo narohan man dapat pagkauma so ni matuksa di sabi hindi man na grabe na ulong les rumah so ni pina wi pasanta nito ang na murani sa tuhat tama na mambuhi baso-baso dinami tujulan niya ron dot ulos turok lapu lang tutagba naman tong lang tuturok naman tong pinagbar namin tujulan niya matur asa doon ang mason hata si dua asa bagot naman hatulul nomor ruhian oras matong kami parkin lang muna mamasyalo lang tuganda nga madamu raja nami na mga leya matur wah raja nami mang guru amang pati nami Gabi ama asan tinawag tiyo binat kuwan no hata beda mga godang si tiyo nas darurang mga tuwa sa hata karang ipinaparang tugas ng Manila hauli ni tetabo anong ang buhawi natin alay soni may nga palitikyan doon yung kasibok na kinakanamaraga macam na kinulaw na pidilaw niya kapesta ni na anong di sa langbon magpakoron na kingani ba takpo lang sa irong baka na huli na ringgan tungro ringgan di kahita na marang tulo raja sunak Manila tugsoni pero ni araw namin na kitison jala soni pe na wuy pasantangin so tupak pangurubiyon na kingani tuha suhuton na kindi parsano ito niyang gribeson ito na tuha titin na niropa hurong les Roma magsititik si pa hurong les Roma o tikmang sosenyo na kinapinasasyak keluarga besar Sunak Malila na dong di salang bure sa ito hatama na mangguhi pasu-pasu na siguro hatari jala mas isong malipasaat na kingani siya anggaran ni punguan Sunak Malila te Irama, anong dobe? Jadi lah soni mah, dia para pesin nami. Ala kasahat topang rupiah nama nak kita kada luar tubuh nak tingani. Baik damang mah musik ngana hopar tu silan mah. Damay tokay Sonak Malilay Ali ama Ay tusudero di sana Waluli ingali dahe Ay namat tua Maila opui Opo pasada ari Sonak Malilay Isude silok di pohani siap turan natahe Nagama usok Maila nanay Anak siani Ali ama
Noang tulang mo markasiyahan do hula-hula muna hutabar. Walau hidahami do siya nakamukha ulaw ni Ranamion na sugutan. Satu naman ang tuli matse uli jala ring getto. Ibaga sa dos ni Roha do mo lumumi keluarga ni Ranamion. Isiala ni. Nung natunggu dia kakata na uli na ring nung pinasahat niya kanamarahon ni Roha. Siya na magdaraja. So maninang akasituan na toro. Akaraja ni hula-hula mo tulang muna sa luhutnya. Di sila nito hamo ang guru namin marga partili. Lumos siluhunan na nito hamo adorak sa tawag na kailan na lihat din na nagpasatok yan. Ikotok-tok di baga sa sada ni Roha. Sada Roha sada pikiran. Luburi di anak doho guru ni Hela namin. Ikut sada mahamo sa modayo naik unang dua sumber dua sa modayo tua. Pos dorongan nani, saya dorongan ini batado, kaparalan nani malumu na sugut. Kalau tayo dito nakini dia kahata pasu-pasu na pinasahan niya, kahali hula-hula musaw ni naktulang muna. Hagya matong. Dua may dia barang mo, apay may disipan jujun mo. Sasaroran kami masuk ka, tadi na badua sa balintang may napagagay na tumundang si Talon. Hari mo matong kumpara nila yung namin ang gabi at tong mga marsi Paulo. Matutu. Siya na ni mo siya dohonon namin. Ihamok ka na markamarang ni Tong-tong do bisa rin ni Roha muna las Roha nami hula-hula muna do tulang muna tidak na tua-tua asa tampuna ini sebagai tinggi di atas na pangiringan oras sa muna markamarang hindi hindi kamu masih pairang giringan Matutu. sa saat solo tidur butuh ganti ang ketiga ras sa matong akanaw ni saat naringgan asa tong-tong mahawa ng ipaso-paso Tuhan oke amang baru pumanaw liang pumanaringgan bukan saat kami mempertikian tua aku mau mah. Jadi makatay mahita jo mau lihat ma nung atong masay gudang tutu aka hata aka apul-apul ngaro tuhami masay las roha nami amang tulang hula-hula ni hula-hula nami dohok saluhuk na tahe aka raja inata soripada tarlugo lima dongas sahuta ni dainamon nung ngatung dilihat kamu tiktimu roha waktu bahkan materi dilihat kamu tuhami lau mengurupi kami apalagi tikyon holan mau lihat gudang do amangin ang naboy tarpasahat kami tuhamu saya itu satu hatta majalo kamu berlibat ganda akka pasu-pasu na gudang saya sahat na tuhamu nung ngabe tutu sahat ulaw ni amangon dibaga sa kelas ni roha saya lihat matutong sumiri takipas-kipas tu saya tujulan neron mengula akka siulaota songon hatan si tua dua ni tur inna adu tio inna lote hata pasu hata nauli na pinasahat mulai itu kami sa unang mabobo jaula unang mangose harbangan doina dalam tuhuta balatuk mayang botangga tujabu hata pasu hata nauli na pinasahat na itu kami wapo kami na martongan ni jabu saat isuluma saat matugotean tohat nirudang ni bulan saya saat mahita tu panggabian jala horas-horas totong di ramoti Tuhan sibukudi mohami kalian saat mat Tarlumu lima yang mata raja lu minta surga dan lihat na lulu nang bihamu salud na hula-hula namin tulang namin tahe na subuhi bukan kami sesira jaga sakit yon raja nabi kau dukul si majujud na soba 10 jari-jari atok mau lihat itu kamu salud na hula-hula namin ya kami may pura muna doon ang kaadap doon ang katangian na pinasaak na raja namin tutaro di situ turo kami sa luhut na kapakilingan munaw ang diya matututusulan na riyon lampi terbetuhan tamari hamu di subro tadi setelah raja namin ang gugo ng aipaso sa buhay no pemaniru-niroy at kasaluhut na diulong namin mas niruhan ang abot niruhan tujuan na riyon mulutong kehata muliatin na bupasan kami raja namin martaniya mahamudu Kamanta na martua di beta asa tutong ibu salpu akan nadugdug siya kami salud na kapartin dengan muna pas bisuman ng kaningan ng upagubang adal kami ng kaningan tu ang ginami ng tributo nami na sudapotan dobe lima dia kapartin dengan tutong mawag kamuritan yang muna ng dia ginami na sudapotan rokok dobe hindi matutu makilap siya na daw
manggora siya na jonok dapat ang kasigurakan dito di nanaw si bayu dito na sida tuwari dari na naglo muna itong bihata muli atin na buhay pa sa kami sa loob ng kabunberang panera siya namin hidup na dua-dua bago na marlato marigatan di rupiah oras mahain pagkalilang muna mansyano iganda namin riyan mo sa loob na ula-ula namin naman niya at itong apon na yung makatanaw bihata na ringan imas tuhan mo sa loob na ula-ula namin hidup na dua-dua rin siya namin nasa iko'y na yung bulong na rata-rata at atahasul kata na uli kata na ringan na pinasa ko na sa loob na ula-ula namin apo matong buwan namin hot martong-atongan ni siya nasa tutumin na tutuin na lote at abaso kata na uli kata na ringan siya tamo sa loob na ula namin unang matong mugang unang matong mose sangat solo sahat po yan at ikaras nung kasahat na taulan ano persali ba doon minamang natawalo nyo sa matok kita galian jalan o soras so mali ba na dyan namin at abang Nabri pasahat kami Tuhan berseluruh na ulan namin mula natin mali Tuhan mula natin mali pasalit na siguro di mahal Tuhan yang dibata ama, dohot Tuhan yang anak dan Tuhan Yesus Kristus, dohot Tuhan itu diperbadia. Amin. Ahudo kahihion dohot hanguluan, hina Tuhan Yesus. Nama ngulu dogeruk na porsia yau ati pemate ibana, diladang mate be ibana rodi saliling nililing na. Amin. Jadi kamu na keluarga besar, nanti tinggal mendai damang nata kolonion. Kalau orang namasa di tongkat-tongkat ngulu tamanang. Tentu kadang do naik si gomonon kita secara khusus melomah sama amatian jalan masa menuai di tempat-tempat ini keluarga besar tadi di Ngalong masa mahamatian ini mau rumah sudah bilangan aman si tempat-tempat ini keluarga semuanya si tempat-tempat ini kelihatan nang siap tonga-tonga dari persahabatan. Kalau masa amatian nama kita nata-nata mai asa imot kita soon naung taike honak kaning nasa jolma ikon mati. Siapapun ceritanya, apapun seperti apapun latar belakang kehidupannya, tidak memandang ekonomi, status, pangkat, budaya, bahkan umur, kematian itu pasti akan datang. Memang kan tabu tambang ikan segi hari haroni kematian. Adong do na dibertian dobe. Adong do di si seorang kalau satu kin ditangison pemborhat. Adong do hitungan hari, hitungan minggu, hitungan bulan, hitungan tahun, belasan tahun, puluhan tahun, bahkan adong do sampai 100 tahun. Ada pasti yang mengingat rasa jolma ikon mati. Nah, paimangon nama kita. Paimangon sa di hari kamadiani ro tu berutau. Ada pasti yang mengingat moloro hamatiani. Artinya seorang donak yang mengingat tak sabur di kita HP berutau. Ya, tak sabur di kita. Mau di bagasan parsahito kita totupak kirimota mana keluarga di bagasan parsahito totupak kirimota jadi tabay do segala usaha asa malu asa sehat asa gajang ulbo alay anggo paling waktu ngulwon padopay do ang maginang nama ng Tuhan
Ale totu adokdo natahiri di ngulutang. Totu adokdo natahiri benar proses dari Tuhan Yesus Kristus. Aduan di hari nanti bertuhan itu kata Yesus Kristus. Sima kita akan mengundur nama di bumi. Jala kesima aduan nama ini keputusan. Pasidohon kita tinggalan na pinarada ng Tuhan Yesus manangdang kanito. Manangdang. Ya. Sudah kita marpakirim na mga nama kaporsyaw ng Tuhan Yesus Kristus. Kedua, pasidohon kita tinggalan na pinarada ng Tuhan Yesus Kristus. Itu pakirimota. Itu sekarang tergantung dalam kehidupan kita. Makanya di doa Apostol Paulus di Rom 10 ayat 2. Rom 10 ayat 2 di doa isi ay ia mangulu pe kita mangulu di Tuhan hidup jalan mate kita mate di Tuhan hidup asa mangulu manang mate pe kita tondo di Tuhan kita amalapata asa kedua merenungan tikina mate kita mate di Tuhan amalapata bican di Tuhan hidup pe kita Mosa kamuluan ahli pason ng kabubuunin mangulong makita di bagasan Tuhan. Malapatan nila Tuhan bincang nila ko rin kami ahli pason kabubuon talagubi posa kamuluan ito. Asa mangulong Tuhan ito kan di bagasan ko. Asa dito na Tuhan kaduan mati behani mati di Roma di Tuhan ada Tuhan di bagasan ito. Atau mali Tuhan pasok-pasok ang keluarga besar parti itu talagubi na namin langsung di penakon na Tuhan langsung di keluarga besar parti itu. At itong Tuhan Ramodi Apuli Rokana sila Tuhan Astana pun jala partubo na sida Tidak magdala ng sida Sida memari di bulian ni Damang kami hawalong kami Mga tema Tuhan Itong tinggan ulido magdala Ulong namin di bagas sila Riyon sahat utik yun Tuhan sa tukinay Nenggol namin Baki naman namin Tuminan para rin para sa tukinanin Atong alin Tuhan Juluan ni malangka namin Paso-paso mahani Tuhan asa tinggal ulau ni pada bawah sedangkan nak tolong niya siya ko asa marmulia marsangat law na badi di bagasan kuwari anak Tuhan Yesus Kristus martangitan ito po amen. Disuruh haso nangani inganan na dumengan Jagaun ni Jehovah doho lahu ruar doho lahu bomot ola nion ro di saliling ni liling na. Amin. Mari dihitung saya.
Ay, sayang matu lagi. Daerah Ratu Timur lah usai tu sedu. Ayo terus. Tusan. Son hira na sana yuti. Sen pudi mau, sen pudi peti. Nani ulamu di hajal maun jalan na mangihut tan foto sulbu. Nani ulamu di hajal maun jalan na mangihut Ale Eriman Pardede ama Beauty Doli siatalo do parno dagingmu mulai magebetano alai Tuhan debata nama no paho do Tuhan Yesus Kristus na paluako sia dosa do to diperbadia nama joho Tuhan uluan na sora suda iman mangaramoti ormu di bakempai maro ari parpudi amen martua ma akan namate di bagasa Tuhani olak nion tutu di doktor di masohot manasida sian paru kilon nasida ay namangihut matu nasida na nilon nasidai amen martangi yang mahita ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang hodo debata na punahami ro di sudeng nami selehon mahiras ni roha di hami asa marlati roha hami paimahot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sahatu tangan mumatod di dohot daging nami asa unang lilu hami di ujung ni ajal nami selehon to dimi manugu-nugu hami asa diramoti hami molo hubulus sami rura ni lunggoman ni hamatiani asimaroham saya pamasuk mahami sugut tuha sonangan na sundinggani amen. Tian tanomano. Edo muse pamatakon sian tano komanon Suang mangulu bahenon ni Tuhaku haleluya haleluya. Suang mangun bahenon ni Tuhaku haleluya haleluya rahmat rahmat kita di tangiang satu pantai tangiang ale amanami amin asin rohani Tuhan Yesus Kristus dohot tolong ni rohan di bata ama dohot persoronto di perbadia mana mangaramoti dohot mamasu-masu kami salutuna amin upa saat kami matiki tupai duani suhut lako madok hata